tokoni. Ke tau mui le rei ai mo mauiwi ke whai hangawe aonga. Ka kui kai koe tau mau mea tokoni. Ke tau suka ai whangai whatapu mo toto maulunga. Mo i kai ke fu mo ui le rei. Pe i kai ke i vai mo fui a kau ake vaiola. Ho tau tauhi. Ke tau loto. O tua mafi u mau whawhita ilahi. I whainga maalia e ahoni ke mau lava mai ai. Ki he malae o ako maarunga ko Tonga. Ia mea mai e whakawhakalangilangi. Tama Princess Kalauni ka umai tahine Princess Kalauni. O kau whakataha pia mo e pare mia ka umai ka uminista. Kau pule ngā ue, ka kuheni me kau whawhonga muri. Ke mau whewhamoni ake mau whamahu ngai. Ai ngā ue o ku whai he tangatai whanua mo e whewhinei whanua. O ku nau langa hake whanua. Ka kai nau langa hake whanua me tōkanga. Nau kātaki e pupuha o nau fua he whaingataa. Ka kai o ku nau whatongia be me ngā tai mo o sen. O nau mokosia kai whakahake mai e mea. Ai ngā he fua o seni. Ke tokoni ke whawhiau. Ai ngā he whia mau e loto whare ngā he whamili. Whataha mo ia mo ka kai langa whanua o nau nima mea. I wharehanga kai o mai ngā he ngā ue anga. Ke i whai ai pe. Hano taumaki o ngā he ngā ue. Ke mau ai ha tauhi o ngā he whamili. Ua wharalaka wha ekonomika i he whanuani. Ka toa ngā hirerei ko ia o mau whamoni atu. Mo e puna ke. Maro ai ke hoa mea whanua o wheunga mo e kakai. Ma ngofua he mea kotoa he mawinu pe mo kai. Kere kere mahu e pe ka hara ia. Lau hai ho mau koroa. He mau me tahina. Ko e whotutu pe ai a Fiona. Yang mau whaptai mwhamaro ai. Lord, from whom all blessings flow, and all harvests from the land and sea are the visible displays of your abundance. We come before you today with hearts full of gratitude, joy as we gather for this annual agricultural and trade show. We thank you for the leadership of His Royal Highness, the Crown Prince, the Prime Minister and Cabinet, and the dedication of the Ministry of Agriculture, Food and Forestry. Your word reminds us today that those who sow in tears shall reap with songs of joy. May every seed of hard work and faith in our fields, markets and homes yield a harvest of blessings for Tonga. Bless this gathering, O Lord, the launch of World Food Day and the campaign Stop Obesity, Fix My Food. Grant wisdom to our leaders, farmers and all who labor for the nation's health and well-being. May all that is done here today be for the good of our nation and for the glory of your name. Whaelo tuni he huafa sisu Christ ko alo, ko ia behu mau wha mo ui. Amen. Amen.
whakawhetai e maukoro, ka mono tō kaki, whorowhora e kātuanga mawinga e a koini. E hoko te tau Ulukalala, e rea taritari e whakahoka tuia, e eiki minista e potunga e ngowe, Dr. Siwa Halawatau. Tapu mo o tua mafi. Tapu mo la hopo e o frente King Tupouto'a. Tapu mo Queen of Eina o Tonga. Queen na Naspau. Tapu mo Princess Kalauni, Princess Tupouto'a Ulukalala. Mo princesi Sinaitakala. Tapu mo Princess tau whahau mataongo mo wharealo ha mo he ofo. Tapu mo Princess Kalani o walu fotofili mo hou eke fo noa. Tapu mo e paremia o Tonga, mo e kau ho eki minista o e kabineti. Tapu mo e Palestine leo sa suesli ana tawataina o Tonga mo halotu. Your Excellencies, High Commissioners for Australia, New Zealand and UK. Your Excellencies, Ambassadors for Japan and the People's Republic of China. Distinguished guests, ladies and gentlemen. Whatapu atu ki he kau whaa o tōkanga, kau ni mamea, kau tautai, kau tak mamata, kau maa e kau whakatau aki o e whonua. Talangata hai a te au o whai ki tua, kai ata ke whakahoko atu, ai whatongia rea taritari o e aho. Whawhetai ki lang tau potu, he ko matafi e Tonga, hono whina ngā alo pia whakahoko le rei ai e tau amanaki. Ko langi maa, pia langi maari e ho tau aho, iyo. Ko haka i langi tau e kāinga e whonua, he ko mea i tau mua, ai tama Princess Kalauni o Tonga, Princess Tupouto'a. He whakari arisi o ngō ue tau tai, tak mamata, mo e whakatau aki. Ko e maalari, mo e neka, he kakato e tau, te au ni manoa e konistutone o Tonga. O kei Tonga pe a Tonga, pa o kei malama pe e neulo i ho tau aho. Ai tuk whonua na e whai, e uraki kua ngā ki langi, kai umaa, hono tufa e kele ki he whonua. Koe ahoni kua hoko, koe koto tāpuaki, kua hoko koe mo ui anga. Io kua hoko, koe tū maari e anga. He koia o whai aki i langa whonua. Seuke, koe kuwhia aonga i he mate aki whonua, koe teunga ho tāpure anga, i he ahu wai waka. O kua tau mo e haa e fia hokuloto, ke o atu e talitali o tō maafana moni, i e wheituuna, tam Princess Kalauni, Princess Tupouto'a. I ho mea mai o whakalangi, i he ki whakari ari ngoue, tautai, tak mamata, mo e whakatau aki. Koe whakahai o e mau honga ia, he rika mamao na e whai e uraki whaa. Koe aho e, mohono mahu inga, koe kai merie ai ho tau kuonga. Neonga ngahi taau a taimi, mo e wheriri waka e na tula, o kei uri ngā holo pe a rere ho tau waka. Koe ngō we mo e fua e whonua, o whakaututu pe e ne kakaki o lunga. Kei tokolahi pe kau whewhine ngō e api kolo, mo e whakamea a. Kau tauhi monu manu mo ngō e utaki muri, kai whewhea ngā tai mo hono ngahi, hakau pure i makehe. Koe taki mamata, ko kamata ke whanā fotu moia he ngā aue, ai ngahi waka meiri, whai ai ho tau whakapaanga, ka pehe foki, ki whe whakatau aki, e ne tupure kina i he maaketi whakaloto whonua, pa pehe ki muli na foki. Isa, nā pehe koha sani tungua, ka koe magatuunga ia e fia o e aho. Koe whakamanatua e tau te au ni manoa e konistutone, o kei tau a taina pe tō ngā ki hono ngowe, hono kere, ka ke mau mo ui me ngā tai. Whawhetai, he whakakoloa ko tau lawe ai. Si tokoni a ngahi pureanga muri, ko tau inasi ai. Australia, New Zealand, Siapani, Siaina, me ngahi whanua ke he. Ka pehe ki he pureanga whakatahataha, FAO, WHO, FFA, SPC. So tau ngahi hoa ngā aue kau maa, ho tau kainga Tonga he, ngai whanua muri. Koe whakaivia ko toa aki, langa whanua nai whai. Ko ia,
Ko I he langi lau ho tau aho, ho tau tāpuaki me o tua maasno asi. O tua koe ne momoi ki taua ki ai e tupo uluaki. Whawhetai, he ko mea henia a pilinis Tupouto'a Ulukalala. Lewe lewa e lea tua o whātu. Ka malo atu ki e ki minista, whakato e rea taritari, polo kalama e ahoni. Uta motahi, kore mua whainga maari e, tama pirinisi kalauni, pirinisi Tupouto'a Ulukalala, ke tō mua koloa e aho, i whakakoloa ki e kautangata o tōkanga, ngā tai, pe e ki tuari sim, pia mo se whakatawa ki malo apito. Tapu ke o tō mafi. Tapu ke tamarui, ki Bono. Tapu e pare mia Tonga. Da a saka kore weki. Ka maa ka mui stako ni ti. Tapu mo pete ni o reo. Kau ai te jola. Mo tau tapu o tu. Tapu reo ngai ha. Whakatapua. Your Excellency, Metahon, the Commissioner of New Zealand, the Dean of the Diplomatic Corps and the members of the Diplomatic Corps. Patamaki ke kau paa tokanga, ka mima mea, kore hanga. Ka koutai, ka tako mata, ka maa e kau te whakatawaku munuan. Ko whawhetai lahi o tō mafi, ke talo mahao, mo ni whakakoloa ko whai ki o tau whunuani. Koe hala whanonga, nai where hono ngahi pōre, ke mo hono ngahi whaingata, ko tau ikuna i he aoni, ke moni rea, o e kipe. Ke wholani mau whai e aoni, koe utu tau e ngau malohi. Whataha mo tui o tua, kai mea te pū, koe kawalangi e tau o whai. Te moni lau e wholofola, ko tau toko naki o whai kotoa mei o lunga. Ka ko ki taua, e utu peho tatau. Ko whai tau le rei en ki tōkanga, whrehanga, ngātai, takumamata. Te mo whakatau aki. He uha, e whakawofa mo masani, ngahi koloa keke, o whai reali, malai, tong high school he ahoni. Ko polokalama ageno no tolu e ahoni, ke no whamanatua e tau te ani mangufula e konistutone au tongani. O whawhiawhia, e whamawhana. Ai whia kau ngā kau whataha, a ki motolu kau ngoue, kau tautai, kau takimamata, mo whi whakatau aki. I ono whailonga e ngau e maongonga, na e whakauko e ulak wha. Ko ka weinga whuke o e katoanga hono tau te ani manoa e konistutone e pehe. Ko whia aonga, e mātak whanua. Ko te unga ho tau pure aonga, e aho vai waka. I ahoni, ko ho mō whotu mai, o mahino ai, ho mō mātak i ho tau whanua. Ai au tau ofa ai. Ko i ai, kau ngoue, kau tautai, kau lalanga, kau takumamata mo i kau whewhakatau aki. O tala manua te kātonga o whahoko. Taonga ki hoko e whakariari nima. Whakariari nima mea o whahoko kua hifunga tāpuaki. E oski a verenga. Tōka kawa, me mate aki whanua mo whosia. O whiwhia lai, i whaawa e kātonga whakariari, o ngai nima mea, me tōkanga, wharehanga, ngā tai, takumamata mo i whewhakatau aki. O whatu. Whawhetai, ai koloa kua tō lawi ai, ai kātoanga o i aha koe ni. E uta motahi, whakatau ki tau polokalama, e whainga maari e ko ni, ke mea toa e tama pirinisi, ka mai taine pirinisi, ke mea tonu ki e wholanima, ai kakai hofo noa e aha koe ni, pia mui mui atoa i pē ki paremia,
pa mo toi ngā kau whakawhi ke mō me atu ke hokosia ku whai hea koe ni e kau tangata tō kanga wharehanga ngā tai tak mamata ka mai ke whakatau aki e whai ngā maari ko ni ke whakatoa e whatongia ko ia māloa pito. Hange koe ako ngona atu e lorotongani me he mala e sipoti. Ako maalunga Tonga i kolofo ou. Loto Nuku'alofa e hoani me atu a e tama prinis kalauni. Tupouto'a Ulukalala. Ke mea tonu ke ngahi koloa koe ako whari he kakai o e whanua. Peke ngahi pisinisi whatupu koloa. Peke whatupu panga. Tāna ki ekonomika o whanua. Ai aku iai ai ngahi pisinisi iki eti i he whanua hange koe kumou wakai mai ki ai. Nau tolong nau ngahi ai ngahi frame ki he tā. Ngahi imisi o e tā. Pe foki ke ngai koloa mahuinga, ai ke ngai certificate, me ngai nau. Ufam ke whakatolonga i a tuku ki he loto whare. Ai au nau kau whataha i he ahoni. Ai ke ngai whakasansan neni i he ngai business iki tautaha. Pea kai ngatai, kai foki ai ngai business neni ihi. Koe whakaki kato. Ai ke ngahi koloa whakaloto whanua ini. Malama ke langa hake ai takmamata i he whanua. Ai nau tolu koe au nau hake mai i he whalau ewa. Mau e ngahi koloa koe ni. Ai ke ngahi kato ngahi me tapa ingatu. Pe whoki ki he loa kau. Pea moe ngahi koloa tu whanua i he rotokani. Ngahi pia me i he niu. Ngi koe ako mo wakai ki ai i he nima mea ai kakai o e whanua. Ia ko whakari ari hene e ngahi tā tongtongi. Ia ngahi tā tongtong ko ni pasi ai e ngahi mea mo i o seni. Mea mo i o seni. Ai aku iai a ngahi hiku i tofua. Pe foki ki ngahi ka kalasi kehe. Ya aku whakari ari i he nima mea ai matua tangata kakai whanua. Koe ngahi kato teu. Ngahi kato teu. Ngahi apea me i he niu. Ai a koe kafa. E whoki he tua niu. Pea moe kaka koe ia o e niu. Ko wakai atu te piri ko ni ko sione mariseni. E ko sione mariseni. Tahaya kau tangata unau popo ke hake ki e tak mamata. Pea moe tua ke kakai o e whanua. E ngahi whatongia ke kehe. Ai au ke ngahi lalanga heni. Whare ari heni ai kie. Kie tonga heni. Ai aku ufi aki ai ngahi te pire. Pea heri whaka ke ai ngahi ngau e whakamea i he kakai o whanua. Tēnei te whanga mai me he taka whakatoke lau. Tēnei te koe o whanga mai me he kawhaaki whakatoke lau. Ai au ki ai e ngahi akau kakala. Koe ngahi akau kakala ko ni o ko ngahi me ai tui. Ai lolo, ai koe tui. Ka te whoki ki he ngahi akau kakala o e whanua. Ai o ku Ano? ai koe ngahi te niki koe ni
Oku whakari atu ai. Ai oku whakari atu ai e ngahi koloa ko ini. Ai ko ngahi koloa ko ini. Ko e ohi katoa pia i he whakaloto whanua. Ai a ko e ngahi ngawe whamea aini. Ai kakai o e whanua. Mō wakai mai ki he te piri ko ini. Ai a ko e ngahi kato i he kalasi kehe ni. Ai a ko e ngahi koloa ko ini. Aku ngahi a pia mi he tui. Pea mo e ngahi a kaukakala o e whanua. Ai a malawa tuake atu ai. Ai ngahi siweri, ko e ngahi koloa ko ini, ko ngahi matai koloa ini. Ai whiwhine Tonga. Iyo, ai ko ngahi framing, ngahi esia i tā emi. Ngahi esia i tā eni o ngahi pe ia pembe he ngahi koloa. Ko e loa kau whatahatu e pembe ngahi tapa ngatu. Lawe ki ai i he ngawe whamea a. Ai aku ufufi aku ngahi pe pire. Ai koloa a tonga. Ako ngahi nima mea a kakai whiwhine. Mea mai tama pe nisi kalau ni. Kini si Tupouto'a Ulukalala pepe ki kahine prinsesi Sinaitakala. O mea tonu ki he ngahi koloa ni. Aia koe ngahi koloa koe ni, koe kautaha ni koe esia ola quality furniture i Havelu. E tahe ngai kautaha ni, oku ki fofola mai ngā o i whono. Nau ngahi ai ngahi trophy. Ai koe ngahi trophy, koe ngahi mea ofa, oku hai ai sila Tonga. Makai atu ki ai ko hange ko momoi mai e he kaunanga. Ko ha mea ofa mai tama pirimisi kalauni i he haua. Kako ngai whangi trof ko ni. Botol ko ia kau pure ako, ko tau una tue ni ki he ngahi aho mawinga. Tāna ki tuunga, aunga au kito e ngahi trof ko ni ki he ngahi mea ofa. Ana tau te nau maupare i he hawani. Kai kehi. Oku maupe whakangata whanua, ai ngahi koloa mahuinga koe ni, pia ihono totongi matua mahuinga whoki. Ai a koe ai sea, koe sea koe ni oku malama ke ngawe akia, i he ngahi mea anga. I he ngahi mea anga, oku nau lama ke ngawe ki he whare lotu, pe ki ngahi holo me ngai whataha anga. Ane kau koe koloa koe ni, koe whalaro whanua ni. Ka koe alkaholo. Aku iloa koe punch, o wala mau whakaloto whanua pe ia i tongani. Pea pe whoki ki he wai koe he ngahi taini mamoko. Koe ngahi te niti koni e ta whaki whakatoke lau koe mala e mga taanga sipoti. Ai a koe kakano e nio e kato ai whakine tonga. Koe ngahi hina koe nu ngātu i e tau live stream. Ai a koe ai lolo. I he kalasi keke ia ku ia be mo Tupouto'a e me tau ngahi akau tu whanua ngahi akau kakala te pili ko niu ki ai ai a koe lolo tonga ini
Pe foki ki he ngahi mea tokoni o ko ngahi whakaloto whanua pe. Aia koe pauta koe ni koe spicy. Aia ko ngahi mea a lolo whanarelei. O ko huhua, ko kai pia moe pauta. Aia koe kautaha koe koe niu taufu. Aia koe kautaha koe niu taufu ai. Ko koe mo whakakai ki he niu tatau taufua pe ki ngahi lolo. O ko kau ki ai pe moe turmeric pe foki ki he chinsa e nau hanga o whakakoloa ki ai kakai o e whona motolu he kau whalau mai pe me he o tumurina au ngā pito ai business koe ni i he hauani wai whakawhika te motolu whakawhia ki he kakai o e whonua ko e whaari ari koloa koe ni o e ahoni ko e ngata pehe fua o e whonua ku kawat mo i ngahi nima mea o e kakai Tonga kotoni pia mo ene pisinisi ko e niu tau fua ka kune ngawe aki a hono tatau o e ngahi koloa ku fuufia maua he kakai o e whonua kawai ai turmeric hangi ki he sinsa pia whakatau fua foki pia mo e niu o whakatau ia ki he ngahi whare koloa hangi koe kumo mea e kakai o whunua koe ngahi lolo ni koe ngahi lolo ni uha atu koe ni tau wha awhekumi foki toa pure anga o mai e ngahi nau koloa koe ni whanam lelei ko si whao ia i hono hina spray e kai ngatai i he kalasi e taha koe roll on o ku ngawe aki whakatou ngawe aki e kautaha niu tau fua kautaha niu tau fua aia koe te vunga eni ku ngawe aki pauta aia ko osi ririu ia e he kautaha koe ni ke ngawe aki ki nau tolu aia ku nau kei ngawe aki ai tui tui pepe foki e ngai akau kakala o whonua i he koe koloa teu ia ai whewhine tonga aho lele ieni la a lele ia loto Nuku'alofa ia kai ngatai uhaviviri ve mei he tokelau hahake o mi ai ea maa whana lele maa wai whakaha ve mei he potunga ue ngoue mea toko ni kau maa e vao tātā malawa ke whakatau e ngahi koloa ko ni i he hiri ia ai a ahi pe mo eu au whakawa ko ni o e ki mini show ka ua whe maua ni maa koe prepare ni ai tautai prepare ni ai tautai ai o ke ai ngahi ika i he kalasi keke ko osi kuki i e kinau tolu i he ngahi tisi ai a koe ai loi wheke salati mea tahi koe me lau koe paka i he kalasi keke pea moe uo kai kai ngatai kura osi whateunga i ka o tawaki pea uia ko i ka masima kai ke ko tau ko usia e ngai whalakalaka ki hono whakatolonga o e ngahi nau o seni ki hono whakatolonga ngahi nau o seni taim ka tau be ko wau mai pa mei paimotu i wawau a hono whakakoloa mono tauhi mono tokanga i ko ia o e tofe tokanga i o e tofe ko malawai ke inasi ai kau wholau e wā ngahi ka hoa kalasi ke pe foki ke ngahi vesa kau ai hau koe siweri e kola ko ni koe siweri pe hange ko mea mai ki ona o pangai motu o kune kau whataha i he whawhiloa ki tama prinis kalau ni o Tonga
ai ko ngahi foi ngesi tofu ko ini ku malama hoko ia ko ngahi nau teu i he loto whare. Ngahi nau teu i he loto whare. Kono mahuinga, kai pēr tui o ku whiunga pēr. Ko ngahi whare ari ko ini ka me he tautai. Wa aki he tautai. Ai au ki ai ngahi container ko iai tahi. Pea pehe whoki ngahi koloa kotoa o seni. Whaunga ni hono tauhi o tofe. Whaunga hono tauhi o tofe. Ai aku tau ki he ngahi mai ako ni. Pea pehe whoki ki he ngahi whingota o seni. Wakai atu ko e kuku. Ai aku ai vāsua. Pea ki ngahi whingota ku tau nofo o anau merie ki ai. I he haua whiripe. Pea ko ne hu ko ia he tau ngahi mau mea toko ni ko e whakakoloa ia. Ngona tu me he hoani ai hiwe kureo o ifi ai potungao e polisi. Modol ko ia na mo taulunga i he whasikoni e te manatu he alu o tori. Mokai mai ki he ika. Potungao e tautai. Ika i he kalasi kehe. Ai whakatoka begi nau tolu i he ngahi container. Pea mohono ice cube. Ko e tukumisi. Tolu mo wakai mai ki he tukumisi. Iyo. Oku whakamamaa ia i he etau whakariari. Whakamamaa pia i he etau whakamafola. Ka kohono totongi te moutoki area ki ai. Pea mo e potungau e tautai. Ngahi milimila ika. Pea mo e ika he kalasi kehe. Mo wakai mai ki he ume. Ume kaki. Ume atu. Ume ika. Ai aku tau kau whataha. I he houa whakoloan. Ko e anga. Pe ki he eriri. Ia ipa mo ngahi whingota kehe. Ko mo mea mai ki ai. I he hoatani. Ai ko ngai fu ume ko ni ko kei fresh lelei. Potonga e tautai pe mono whare ari o i ka i he hoatani. Ai ako amanaki ina si e kakai o e whanua i ngai koloa ko ni pe mei o seni ko tau whituku mai e potonga au e tautai a Tonga. Kai ngata pe i he o Tongani. Te whakako ko ia ngahi whare ari ngowe. Ka wai pe mo ngahi whare ari o e mea mo i o seni. O kuina se e kakai o e whanua. I wawau ka mai o toha pai. O ngoni wa ki toke lau mamao atu pe pe ke whanua e ua. Ka koe a honi. O mea i he potunga au e ngowe. Mea toko ni mo i wao tata. Ai i misi mo ngahi whakalakalaka. Ko hoko he funga o e whanua. Hange koe ako mou wakai mai ki he ngahi container koe ni. Ko e anga. Ko ngahi fo i anga ini. Ai ako lava hono tauhi. Pe foki ki he ika i he kalasi kehe. Ai ako e ngahi nau ia o seni. Ko tala noa koe ki hono whanawatu. Pepe ke ina sia e kakai whanua te mutoki ahia ia i he hiliange ai whaka ofisiare e he tawa British kalau ni e pompoki. Kai mi tatau pe whawhi loki.
Io koe tota hani me he potunga awe ko kalati ko ne whahoko. Koe toko ni purelahi a o e potunga awe. Kone whakateloa ki mo whatau ke I a tama primis kalauni. Moi mai ai kau whawhiao. Te mokinau tolu. Kau whatahadai mo e tau whaita I he BroadCom FM 87.5 broadcasting I he whataan. Ono mai ki he parepare koe ni. Aia I he parepare ni. Koe ngahi mea toko ni moulelei. Ngahi mea toko ni moulelei koe ni. Nau ina siai kau whatahai mo niu mata. Pepe ke ngahi ngoue kehe I he hauani. Lawe ia tuki ai te niti heni kau whatahamai me panke langa whakalaka o Tonga. Panke langa whakalaka o Tonga mo nau awe paanga pau ki Tupouto'a anga. Io unu mai ai tau whaita maulerea te ngahi te niti. Kamata I he te niti koe ni. Kamata I he te niti koe ni ai whari ari ai ngoue. Ngoue whoha. Koe ufi. Talo kau mai kape moe kumala. Koe ngahi koloa koe ni whari ari hangi koe ia. O mea I via ilo he tonga kotoa. Koni hoko peha sou mo ngai whari ari. Koe rerei taha. Koe rerei taha ai nuku o mai. I he wholalahi taha o e mereni. Te ki he niu mata. Omi pe ai tā e niu. Koi tā I niu. O whari ari ia. I he lolotongani. Wala mai ahi, mea mai ahi lolotongani ki he te niti taupotu. I he tawha ki whakahihi fo. Mala spoti yang malunga Tonga. Oku iai ai ngahi ngoue. Langa ke ngoue o tauni. Ko koloa iai ai kakai o e whanua. I he fua o e whanua. I he ufi. Ai a koe ufi o whari ari he. I he show. I he show koe kaho. Koe kaho pe koe ngahi koloa tāla be o e fua e whanua aku. O mia. Pea koe ngahi koloa kehe. Ko si lalanga hano kato hange koe mou mea mai. Ko tuku mai ke whakari ari ai ngahi koloa ko ni. Ka koe ngahi show koe e funga whanua. Whai ai whuke ngahi koloa fo ou. Pepe ke ngahi koloa ko mei ha fo ou. I he taime ni. Ai a koe fua o e ngoue. Ka wai ai ufi. Wai ai ufi ko utu haki. Uhange e haki siana. Ka koe ngai whafotunga. Nai whahoko. Prinisi. Mai taine prinisesi. Kore atu ke whakakohoko mai pe moa. Tau ngai polokalama. Whatatau ki he polokalama koina ko mou mao. Ka hili pe mea ahi e mea mai ki ano mea ngā, pia e whakakatoa I e tā olunga. Whakahoko ia e Miss Heilala, ua noa, ua tolu, ua noa ua wha Miss Sitita, Hamilton, vai Nuku. Ia hoko mai ai e launch e World Food Day, Stop Obesity, Fix My Food. Kau ki ai pa National Security and Policy. Pia osi ko ia, pia whai ai whakpare, uiga ia whakawau whai. I mo tolu ko eni me ka mau pare, me World Food Day. Nau tolu me Koloa Federation, pa me live and learn. Te utei mai mua mo ka mau pare. Ki tau whakahoko pe, ki wawe taha. Whatatau ke polokalama ia ho. Ko hui e ku api e taimi, pia ku whemau pe ki tau wawe. Ki whakakato katoa. Ki mua ia patu whae rea whakaosi.
Ya mai lotu tuku. Ko yo whamana tu atpe, ki mo tolu mau pare. Ki mo tolu ki mo whawhiofi mai pe. Ki hoko hoko, o i tau polo kalama ia honi. Maroa pito. MC a hani no whakakoko mai tau polo kalama utoi. Pei kai ngatai koe aahi e ni he ta whaki whakahaha ke whakatonga. Pare whakatonga o e mala e mamatanga sipoti. Mō mea mai hoani ki he koloa o tōkanga. Ko whateu ngā ki a aho mau inga koeni. Ko ina siai ai kau whewhine. Kau mai kau tangata o fua o whanua. Ko mea ofa mai ai whinei ki koeni. I ene pare. Iyo o atua ki he sotia whawhiao. Kene whatongia ki eia no to'o mai. Hange kia te au koe koloa koe ni koe ngouwe ni. Ngahi akau tu whanua. Ko si whotu ia ki ono poti. Pe aku o mai a tau inasi ai whakataha mo ki tau tolu. Ai kakai o whanua. Wakai at ki he pare ni. Whawhawha pito no teu e ngahi pare. Whawhawha pito no teu e ngahi pare. Pea whamalo ia i pehe potunga awe. Ai kakai o whanua. I hono mātea ki. Ai ngahi whakadari ngau o e tau kotoa. Pea i he tau ni. Hangi ue ko mau mea mai ki ai. I he ngahi poti palani ko ni. Pe koe ngahi ngau e. O kumalawa ia ke teu ia ki. Ai kakai o e whanua. Pea mo nau ngahi lota whare. O laka mai ai tau ahi mea mai tamaprinis kalau ni. Ko mui mai ai kinau tolu ko ia. Ko mei he kabineti. Ai ko minista polisi. Kau whatah mai i he whawhiao. I he ahi au e ngahi pare. Wawene nai ki he pare ko ia. Ai mōti Tonga. Pare ai mōti Tonga ko kinau tolu eni. Ako nau ngahi au chips he funga e whanua. Wea mei he fua o e whanua. Kawai ai hopa siaine. Mei kau pea moe a kau foha. Talo, manioke. Nā moe ufi ka koe lose. I he kau whataha i he hoa. Pea mono ngahi whatongia. Mea mai tamaprinis kalau ni ki hono mea anga. Mui atu ai akinau tolu e kau whalanglangi. Pehe ki he tangai ki presidente reo. Sia Sesquicentennial tau taina Tonga. I he mui whanonga ki he proklama o e ahoni. I he taim tarau pe kai whakawhia tu ki kakai o e whanua. Hau eiki mo kakai o e whanua ko mou wakai mai ki he whakamawhola whanga tonu e ahoni. Whatawanga pia ko mou wau lelei atu pia ongo lelei atu he tau whakamawhola. Whakamawhola whanga tonu me he mala e mambata anga sipoti. Mala e mambata anga sipoti. I he ako malunga tonga. Ai whamawholani he tau radio val 2.5 ai whaima. Kau whadahatu ai pia mo e tau live stream i BroadCom FM 87.5 broadcasting. Pia mo e tau YouTube. O mea mai e tamaprinisia ki hono mea anga. E aku polkalama aku hoko ko haki i whameite ki he prinis kalau ni Tonga. E whaki e tahine princesi. E aku teu i he taha. O e kau mishelala. O e whanua ka koe misheni e tahu a tolu. Ua wha. Ua whema ua tolu. Ua whema ua wha. Ko ngahi katoa ngai whunga whanua i he hawani. Tonga iaia spoti he mala e moe pa ke teu whaiwa. Ka whatahatu he ngahi mala i ko ia o e net polo. E pe ki he
ngā spot ke he malae o e Adelita i te whaiwa. Ko tau kauwhatahai i he aho pe mohono koloa. Ko hiko kei mea mea tahine Princess Kalauni. O mea tonu ki he ngā oe me whatongia kakai o e whonua. Kauiwi. Ki mea pe tahine Princessi, tau ki taimi pe ki ai. Ai me mua tau ki whasi whakaholo pe. Maloa pito. Ki he fua o e whonua. Ai aga tau ngahi polokala mai au toi ki hoa whakaiwhiawhi o e ahoni i he lawarerei o e ahi. Hokatai pe ki he entertainment, pe koe whawhiawhia pe au e aho. Whakakoe me se lala tau a whi maua tolu a whi maua whaa. Hokatai pe ki hono launch a well food day, pe koe hono whakaola. Whakakoe whatongia o e whamanatu o e aho e o whamamain lahi mea toko ni. Whako ia e sosiua, tōke tā sosiua moala halawātau. Ka koe nārai ki mista ia o e potunga au. Ia kalawa piko ia toki ia e ngai whatongia, hoko mai ai. E kau ho e mista o e kabineti. Ia e me ai a mista o e moui. Ona po tōke tā ana kawola. Pe foki ki he Mista polisi, ona po Paula Piveni Piukala. Pea kalama pe ngahi mea ko ia hono kotoa wa o mai ki whakariari. Pea mai tua ki ko ia o e mauirerei, whakako ia e ki Tupouto'a. I hoatani. E hokata pe ke whaki pare. Hokata pe ke ngai whaki pare. E whakafo pe e he whakafe whalangilangi o e ahoni. Hokatu ai polokalama ia. Maloa pito pe kaore pe mua ke hoko atu mua tau polokalama. La Tonga pe u ke mea pe tahine. Kai hoko ate tau polokalama e hoa koini ke tau whakafe i eni e misi hei lala. Hoi wanoa ua tolu wanoa ua wha. Miss Sitita Hemri Tony vai nuku. Kene whai e whakamai ite hoa tāko e ni. Ola tonga ia, ko ilo moko moko e tā mapirinsi, ka mai tā ine. Sitita, whamole mole mua kai hoko te tau polokalama ki e whakamai ite. Hoi ahoni, māu beba ke mea mai, ke whai e whakamai ite. Malo apito. Hoko tabe tau polokalama e hawani ko e talitari o e Miss Heilala. Tau awhe ua tolu, tau awhe ma ua wha. Si Tita Hamilton vai nuku. Tau whatonga yang whoko e ngahi. O wau whatonga hangi ko tau ngahi. O wau lalahi tau ngahi kātoanga o tabe. O ko o ua ia me tau ngahi whaiwa tu whanua. Pea ko lava whakari ari ai. Ai tare niti, kanau tolu. Kai tatau te whito ka te kanau tolu na nau kakau i mai. Ngahi whiauhi whatak mamata. Ai koe ngahi potunga uene puri angau nau whikau kau aki. E he mahu inga honi. Kui kai whakari ari pe ngai fua e whanua tātā pe. Mole pe mua ka tau tari pe ki e tāine. Tā olunga whakameite e polokalama e aho koini ki ne lava mai ki whakakato e polokalama. Hoa koini. Ka taki pe tourism. Ka kumau e tāine e tāolonga pe a mea mai rewa. Ki whakakato e polokalama. Whango mai me he MC e ahoni. Ko e tauolunga e ahoni. Ko e Miss Heilala o e tau awhe maua tolu. Pea kalawa pe ko ia hoko mai pe tau ngahi polokalama o e ahoni. Oku ki i fofonga le lehi fo e fofonga e la a i ahoni. Pea ko hage ki he tau whakamafola.
e whakaata ki kakai o e whanua. Ahono mamatai. Ahono mamatai o e ngāu e kakai o e whanua. E whanua, peke ngai pare pare i he Malo apito. mea moi o seni. Whakamite ni ko mau mai. Io, koe tau olunga mo e whawhiwhia o e whiawhini Sitita, Hamilton vai nuku, taki mai a he taha o e kau ngāu e patu ngāu e, ke whakahauka e whawhiwhia o e ahoni. Mau Maria mai ki loto whakapapa ki he whawhalanglangi.
La le ia ai whawhiwhia o e honi. Amalo atu. Tahine whalanglangi. Whameite o e ahoni. Kata hoko te mamua e tau polo kalama. Tama pirinisi. Koe ahoni, koe ahu, o tau kāto ngā ia e tau te au ni manoa. Pea whakamanatu ia, whakariari ngoue. Lawa mai ai. E kau wha a tō kanga, kau mā e kau whiwhine o wharehanga. Kau mā ngā tai, pia moe whi whakatau aki. O kau atu ki ai e haoni mo mahu inga, o e aho e mea toko ni i mahamani, mo World Food Day. Kai aho ko ni ne tonu ke whakakamanatu ia e aho tahao no katopa. Ka kau hui koe mahu inga o e haoni, ko ia na mahu unu mai ai pe, ke whakakato e ahoni. Ko tau polo kalama, whakawhi ia e ki minista e putunga ngowe, kene whakahoko atu e message, pia me e FAO. Pia ka hiri ia, te tau hoko atu ai pe ki e ki minista e putunga e mo ui, ki e now launch e polo kalama Stop Obesity, Fix My Food. Pia ku iai pia mo e youth, advocacy, te nau whakakato whakatahat pe ia, pia mo e ki minista hoi potunga aue. Mo ui, pia ka hiri ia, e tōk whakakato atu he ki minista e policy, ai National Security Policy, pia mo e ne komisiona, pia ka hiri koe apata toki hoko atu, ka tau hoko mai e polokalama koe ni maloa pito. Excellencies, ladies and gentlemen, dear colleagues and friends, it is a great honor and privilege to welcome you today as we celebrate the World Food Day. And also this year is the 80th birthday of FAO. FAO has been working with Tonga for now almost 43 years. So of those 80 years, we have covered more than half as a partner to FAO. Congratulations to all of us. Happy birthday to FAO. I'm deeply honored to welcome the esteemed guests of honors who are joining us here today to commemorate the World Food Day. His Royal Highness Crown Prince Tupouto'a Ulukalala, Her Royal Highness Princess Sinaitakala Tuku'aho, Prime Minister of Tonga, Honorable Dr. Aisake Valueke, Minister of Health, Dr. Anna Akawola, Minister of Trade, Economic Development, Honorable Kapelieli Molitoni Lanumata, Minister of Police and Public Enterprise, Honorable Paula Piveni Piukala, members of the diplomatic corps, Acting President of the Free Wellesian Church, Reverend Dr. Arifeletti Atiola, distinguished guests, ladies and gentlemen. Can I excuse and deliver this message, which was sent by the Director General of FAO in English, please? My Tongan counterparts, please, we can ask later, but can I deliver it in English? Your presence here today is a true reflection that hungers no borders, and the challenge of food security demands unity among nations and among people. The world's leaders and people everywhere must come together, united by our collective belief that the right to food is a basic human right, and the peace is a prerequisite for food security. With the spiritual prayer lifted up by the Reverend in the starting of the program, we invite the Holy Spirit to inspire us in this World Food Day and FAO's 80th birthday. His presence on this World Food Day and on the 80th birthday reminds us that fighting against hunger is not only about food, it is about dignity and shared humanity. His guidance encourages us to put humankind at the center of everything we do. And I want to share with you, I was in Rome when we celebrated this on the 16th of October. His Holiness Pope Leo XIV, he slammed some of the countries in the world for using hunger as a tool of war.
We all know what happened to some of the people around the world now. Some countries are starving them to death as a tool of war. That is not helping us achieve food security. We heed your call for a more just society where the poor and the most vulnerable are not discarded or ignored, but are the focus of our combined efforts. His Holiness' call inspires us to be better together, strengthened by our collective compassion. This conviction strengthens our dedication to pursue FAO's noble mandate for a world free from hunger and malnutrition and free from want, as laid out by our founding members in the FAO Constitution. At FAO, over the last 8 decades, we have recognized that food security cannot be achieved without prioritizing human dignity. We have worked tirelessly knowing that only by ensuring sufficient and nutritious food for the hungry and the malnourished can we overcome global inequalities and poverty. Food does not only feed the body, it feeds the soul. It restores dignity. It ensures a better life and a better future for all. This is FAO's foundational aspiration of the 4 betters for a holistic and integrated vision that leaves no one behind. Better production to make certain that farmers are equipped to produce more with less. Better nutrition to ensure access for all families to safe, healthy, nutritious, and affordable foods. A better environment to safeguard our land, water, and ecosystems for future generations to come. And a better life to make sure that all people, especially the most vulnerable, can live in stability with dignity and opportunity. They are a pathway towards the global transformation we need so that the next generation inherit a world where no one goes to bed hungry. His Holiness Pope Leo XIV has emphasized that poverty is multifaceted and encompasses material, social, cultural, and spiritual dimensions. At FAO, we recognize that hunger is both a cause and a consequence of multidimensional poverty, and that it needs to be tackled through a comprehensive, cross-sectoral, and multilateral approach that builds on past lessons while concretely adopting forward-looking solutions. The transformation of global agri-food systems to be more efficient, more inclusive, more resilient, and more sustainable is the only viable way to address the economic, human, social, and environmental facets of poverty and hunger. Today we commemorate a historic moment. FAO was born from hunger, from war, from devastation. Our founders shared a simple vision: working together can defeat hunger. Today we remain steadfast in our conviction that we are better together. We must leverage FAO's legacy to leave a world free from hunger for our children and grandchildren. Progress since 1945 has been immense, from 80% down to 8% in 2024, yet hunger remains a reality for millions of people. We know that the world produces enough food for everyone, yet food availability, accessibility, and affordability are not equal for all. For 8 decades, FAO has stood with the community of nations, and together we have achieved so much. We successfully eradicated the deadly cattle disease, rinderpest, thereby helping to restore millions of livelihoods. The Codex Alimentarius was established to set international standards to ensure food standards for all. And in recent times of crisis, we acted together. When the desert locust
hit East Africa in 2019, USD 231 million were mobilized, which saved USD 1.7 billion in crops and secured food for more than 40 million people. Avoiding further overlapping crises, I appreciate the support of all partners in working with us, including the European Union and the World Bank and all other member partners that worked with us. These successes are the result of working together. It is the proof of power of multilateralism at its best. History teaches us, however, that progress is fragile. Climate shocks, peasant diseases, economic downturns, and the devastating effects of protracted conflict respect no borders, destroy years of advancement, and show that no country can or should face this crisis alone. Around the world, more than 1 billion people work in the agri-food system that feeds us. Our legacy cannot be built without empowering those who produce our foods and those who will inherit the system. We must continue to focus on women's empowerment, securing land rights for women, providing them with access to credit and technology, and recognizing their central role in food production and nutrition. His Holiness the Pope reminds us of the intrinsic importance of women's dignity and rights, particularly in the face of poverty and exclusion. Today is about looking forward to the future that youth are already shaping. We must make agriculture attractive to youth, facilitating their access to land, finance, and digital tools. We must equip them to not just participate, but to lead. We must give them the pen to write their own chapter. We need to recognize that indigenous peoples are essential partners for sustainable future. Their role is not just about providing food for their own communities. It's about safeguarding the very foundation of our global agri-food systems. By supporting them, we are not just upholding human rights, we are investing in food security for all humanity. And we must strengthen and support smallholder farmers by providing them with tools that need to gain bargaining power, reduce post-harvest losses, and access larger markets. Smallholder produce most of the food we eat, yet they are almost always left to sit on the margins of society. We must ensure that women, youth, indigenous peoples, and smallholder farmers are the heroes of our legacy. Your Highness, Excellencies, ladies and gentlemen, dear colleagues and friends, to mark today's historic moment and event, we are officially opening the doors to the Food and Agriculture Museum and Network here at FAO. Thanks to our host country and to the leadership, together we are walking the talk. Sorry, I'm reading this. This was part of the World Food Day opening of the FAO Museum. Tonga contributed some agriculture and fisheries artifact to the museum. The museum is a dynamic educational platform and global network that brings together agricultural heritage and traditions, science and innovation. The museum and network amplify FAO's mission. Using universal language of art and culture, it will inform, involve, and inspire to act. On this World Food Day, let us honor our common humanity by thinking together, learning together, and contributing together. Sharing and collaborating is our common language with mutual respect and understanding for better, more food secure future for all on this small planet. On this World Food Day, let us reaffirm our commitment to our shared mission until its accomplishment. Let the end of hunger be our common and human legacy. His Holiness the Pope also calls us to envision a civilization of love where the poor are not just objects of charity, but central in shaping a better society.
This calls for policies that promote justice, equality, and personal conversion as the cornerstone of transformation. Today, let us heed that call, a call that transcends borders and beliefs. Let us be better together. Let us honor 80 years of progress by securing the next 80 years of food, dignity, and hope for all people everywhere, leaving no one behind. I thank you on behalf of the Director General of FAO. Leveleva e malanga Tupouto'a. Minista o potungawe ngowe na toko ni mo va tata hokata pia ki he minista o potungawe mo ui ona po toketa tapu ki o tua mafi o ko afio i o taulo tolotonga tapu ki na afifio ko hawe fonua king tupo wono pe peheke tahine kuini na naspau tapu ke fa falanglangi tama ko pinis kalaun Tupouto'a Ulukalala ka koe eiki minista o e putungawe ki muri pe mo e kautau aine afio ka pehe foke taine princess kalauni Sinaitakala tuku aho pe ko kole ke whakamalmalu at pe mu ai ngai whakatapu kakato kua whaki e malaeni ka tamo fin motu ani ke whakakato ato ai whatongia kua ulawe ai mo e putungawe mo ui he ahoni. To non-Tongan speakers, I believe you have been given the English version of this speech, so please excuse me, this message is in Tongan for it to be most impactful. The Minister of Agriculture talked about hunger. I'm going to talk about the opposite. Too much of the wrong kind, which is our problem in Tonga. O kua ulau monu mo ulau tapuaki, i ono mau e whainga maalieni, ke kau whatahai pa mo eiki ni sao e ngowe, i ono vahe atu kia ki mautolu, ai ngahi polo kalama ngā ue kua whai, a ono whakotū ko i konga, ono whakamanatua o e tau te au ni mangofulu, o e tau konistu o tone, pia peheke kei tu uloa ai tau atai nā i Tonga. O ko puka e whainga maalie ko e ni, ke whakatau kei atu ke wheitu una, whawhalanglangi, ai polo kalama fix my food. Ko e konga pa ia o polo kalama whakawhonua, ko e Live Light campaign, ai pot ngawe mo ui, e whenga ke ta ofi ai fusisino, mo ngai mahake o ki kai ke pipihi, pe ko e NCD. Ko polo kalamani o whapaanga ia e he UNICEF. Tama plins kaweni pe peheki hau whangani, o kui kai ke sola ke tau tolu kotoa ai wawe au pito e ngai wheliuli waki, ko hoko mai he kua ngani ke ātakai une āki lotoa ki tau tolu, whekau aki pa mo mea toku ni tau mau. Ko e tuliki kotoa peu tau wakai ki ai, e ngai ako ngāpe e ngai whale koloa, o kuha mai e ngai mea tokon ke kehe, e ngai lan whakau fo ofa, ke toho aki e tau tokanga, pe au kwhaingo fua ki tau mau, o kai wai a ngai hinu merie, mea kai kapa, pe peheke ngai mea tokone o kuhu mai me ngai whanua muri. Ko ngai mea tokone ko ni o kwhaungo fua au pito hono mau, pe e taimlahi o maa angia to tongi ai, o whawhehua naki, pa mo e to tonga ngai mea kai tu whanua ae o kumahino o kwhatupu mo oilelei ange. O kau hene tau Vesta Polo, au tau tōpei tongani, ngai fua i a kau keke, peheke ngai mea kai mea tokone o oseni. Ko tau e nima ko hiri, na peseti e whitingo fulu maa walu, au tau kakai lalahi na nau fuusisino, whakata tau ke tuunga na toton ke nau iai. Ko peseti nima ko fulu maa fitu e whanau iki, na e ova pe nau mamawhange i he tuunga na toton ke nau iai. O hoko whogen ki ne whakatupu ai whakautua, o whekau akanga tonu moeanga o e tau toonga mo i, ai a kono tau iloa, ko NCDs, ko peko ngai mahaki o ki kai ke pipi. I hene pehe o ki ai a whakaamu, ke tau ngau e whakataha, ke whakatupu ha ngahi kolo, ha ngahi apiako, mo ha ngahi whalekoloa o malawa, ke hoko ai ngahi mea kai tu ufonua, ko uraki whiria ke tau tolu, pe ko e whiria o ku whaingofua taha, pe ko e whiria o ku lerei taha ke tau tolu.
Ko polokalama koe ni kono whakalelei o mea tokoni, o mau mea tokoni, o fix my food. Ko polokalama ia tataki he tau tupu, peak whengawe aki ai, pa mo pot ngawe mo ui, mo kau taha UNICEF. Pa ko polokalamani, o mahu inga foki ke tataki he tau tupu, ko hiu he kokinau tolu o kue sia lahi taha, me tuunga o kia a takai o mea tokoni. O kune whakaivia e tau tupu ke malawa ke nau mau e tau kei, mo iai hanau leo ke nau talaki, mo au ke kautaki, pia mo e kakai o whonua ke whamatalai, ai ngahi mooni mea whikau aki pia mo e mea tokoni, pia mo e whatongia o ngahi atakai, i hono whakafuo o e tuunga mo i lelei whakasino. I he wike ko malio atu na kawatu ai whanau tau tupu me ngai kolo keke i Tongatapuni, ke polokalama ako ai polokalama fix my food. Pea i ahoni o nau iheni, pea mo tau tolu ke vahe atu e nau ngahi au sia. O pole iai ki tau tolu e whanau tau tupuni ai pule anga, ngahi api ako, pea mo ngahi family, ke langa hake ha atakai o maua e mea tokone o whakatup mo i lelei. Kou hinga koe kahau o e whonua. Ko ngahi ngawe ko ni o whakahoko i he malmalu o polokalama ko Live Light Campaign. Ai au whatau mua ke ne whakahai ai e toonga, longo mo ui, pia whaamalo i sino ke tau tupu pia mo e tonga kotoa. Ke whakahai ai ha toonga mo ui lelei o pot tatau ai ai mo ui whakasino, whakatamai, mo whakalau maali e. Ko polokalama ko ni o ne whakalelei ai mau mea toko ni pe ko fix my food o tokanga ia ki ta whaaki o mau mea toko ni. O mahino pe foki ko whainga ko ni ke liliu ai atakai o mea toko ni o whiu mau ke kau mai ai tonga kotoa. Ko kau wha o tokanga na ngowe ia kere ko makatuunga mahu inga ia no whakatupu mo toha mea kai tu whonua o mo uilelei. Ko pot ngawe ngowe pe mo va tata ke nau whakawhikau ake a ngowe mea toko ni pe mo ngahi iwi whaka mea toko ni. Ko pot ngawe ako pe mo pot ngawe mo ui ke na whakapapau i ko tohi tutuni ke mea toko ni ke ako anga o whakaonga ia ki hono tataki hono whakalele o ngahi whale koloa mo ngahi whakatau anga mea kai e ngahi api ako pe pehe ki hono whakahu o ngahi nau whakamatala whikau ake pe mo hono tuuake o mo ilelei ke slapa o ngahi ako. Koe mātu a tau i whānau me ngai whāmiri, o mahu inga ke nau whiri ke ngai mea tokoni, mo e tō onga o whakatupu mo irerei, he aho kotoa be i api. Pea ki ngahi sektoa whai whakatau aki, o kui iai ai mawhai, ke nau whakahoko e nau tu aki mo e whakatupu koloa, i ha whaunga o whakapotpoto, pe ke nau tokanga i kina ke malawa, ke maungo fua e he tonga, ai ngai mea kai o whakatupu mo irerei, i ha totongi, o maa mo whakaatui. O tau wakai mo whakamoni he aho whakaleali ngō weni, ai malawa lelei pe e tonga ke ne whakalato, ai fie mau whakamea tokoni a hono kakai. Pe au tau fie pa tau laukau, i he mahu ta whea o mea kai tu whanua, a ia ko tau tuku whakaholo, pe koe mo uia ai tonga. Pe au pehepe mau tuku pāke visone mo tau mua ngā ue ai ongo polokalama, Live Light, pe mo fix my food, ko hatonga, ko hono ngahi ako anga, o maunga fuai a ngahi mea tokoni whakatupu mo irelei, ko hono ngahi whale whi whakatau aki koloa, o tu waki atuai a mea kai tu whonua, pe ko hono lo ngai whanau o nau tutupu, fia, mo lau kau aki o nau tuku whakaholo, pe pehe ki nau tuunga mo irelei. Tamapilinis pe pehe ki kau whakawhi ono kotoa, tau whapapau i mua, koe aho ni o kui kai ki ngata pehe tau katoa ngā e ngahi ngā ue ma onga o i kuohili. Ka ki tau whapapau i, a ngahi vi sone ki he kahau. Pea ki he tau whanau tau tupu, o mou tataki mai a ngā weni, o kou whamalo atu, ho mou loto lahi ke mou poupou ki ho mou put ngāwe mou i, ki ono ngā wei o i vi sone koe ni. Ko mou hoko koe ngahi maama, o kuulo atu ke toenga o i kakai o i whonua hono kotoa. Whamalo atu ke kotoa i ngahi kupwhekau aki, o hoko e tau ngāwe whakataha, ke mou hoko ai ko ngahi nima ngāwe ke au atoa e ngahi whikau,
ke ngai whaamiri kotoa pe i tongani. O koutui e tau momoataha, e malawa ke tau whakalakalaka ai ātakai o e maumea tokoni, whamalohia o e tuunga o e tau mo ui lelei, pea e malawa ke tau malu i ai mo e tuunga tau ataina o e tau mo ui, ki ngahi tau tangata ka hoko mai. Tampil nisi, o kou fia ke whakahoko ata whanau tō tupu, ko nau pole ke hoko ko ngahi leo, ke talaki pia whakaai ke mau ai mea tokoni whakatupu mo ui lelei, o e Polokalama Fix My Food. Tua o whātu. Whahetulou atu, pea kou kole ke mau hufanga, i e tala whatap kakato, ko kamata ki ai Polokalamani, kai ata mo ki mau tolu, ke mau hoko atu ai lewa. Ka ki mui ia, o kou loto, ke whai, haki i vahe, whikau aki, mo ia osia o e Polokalamani. Na aku tupu hake, i e ua, i e kuongokui. Pea koe taha, e kuongokui, ai ako e kukui whewhine, na e mau ia, e mahakisuka, hufanga he whakatapu. Na aku mana tu i maupe, e whaatokoni ki a te ia, ke whakafolo e ne foi a kau, hili e ne mau mea tokoni pongpongi. I he wafe taha ni ma, na ne maa lo ai, kok tau ni maia. Na aku nofo, mo e loto tā la fili, ongo o tae oli ia, tae lata i he tae milahi. Koe uhi, koe toko taha eni, na mawheohi, talo e kutupu hake. Na e whakafoki mai le au ki Tongatapu, ke unofo pia mo e kuongo mātua. Na e lava heni ke whakatoka ngai, ha mea lalahi e ua. Uluaki, oku iai ai konga i hoku whamili, oku mau ki nau tolu e mahakisuka, mo e fuu sisino hufanga he whakatapu. Io, na aku whiwhili, pe koe hānai ai tupuanga o e mahakini. Pea tā, oku tupu ia me heki i makatunga si koe mea tokoni. Kono ua ki ai, na lava ke usio ki he whai kehe, o e mea kai koia na aku mau i he eku tupu hake i e ua, whakatatau ki he eku whoki mai ki Tongatapuni. I he lele koia ai training o e Fix My Food, na lava ai ke mau vahe whakakulupu, ke mau lava atu ki he ngahi whale koloa, o whakatau mai ha ngahi mea tokoni mo ui lelei, mo ha ngahi mea tokoni i kai mo ui lelei, i he paanga pe e ua noa. Koe kulupu koia mo e mea tokoni lahi taha, koe kulupu na nau whakatau ai mea tokoni i kai ke mo ui lelei. Koe kulupu lewa koia na nau whakatau mea tokoni mo ui lelei, na i kai ke fuulahi. Tupu eni pea me he sii ai ngahi mea tokoni mo ui lelei, o kulawa ke whakatau mai, i e ngahi whale koloa, maketi, mo i ngahi whakatau anga. Io, o whakafuafua nai, ki e peseti e walu tolu po ini hiva, ki e peseti e walu po ini ono, o i ngahi whale koloa, ngahi maketi mo i ngahi whakatau anga, o kunau whakatau mai ai ngahi mea tokoni o i kai ke mo ui lelei. Nāk whaatuku aki i whok hok whamili, koe uhi, koe nau ilo pe ai mea tokoni i kai ke mo ui lelei, kai kehi whakatau mai pe ke mau mea tokoni me ai. Pea tā, o kulawa heni ke usio, tā koe mea eni o kwhe ao mo e mau mātua, i he taimi o kunau lava atuai o whai e nau whakatau. Io, o ku i kai ke uesia pe whoki ai au, ka e lava ke uesia i hoku kau ngā whanonga, mo e ātakai o kua unofo ai. He koe mea tokoni i kai mo ui lelei, o kwhātātā na ia ki ha tsunami, o kune kāpui kotoa ki tau tolu. Pea i kai ai ha whainga maalie ke tau mao mea tokoni mo ui lelei, ka koe tau nofo ai pe i he mo ui o e mao mea tokoni i kai ke mo ui lelei. Ka paulewa o ku i kai e ko hafo uen o hatoko taha, ko hailewa te tau tuku aki. Ko talo o keisi i hake, mo sio ki he lahi ai ngahi tu uaki o mea kai mo inu o ku i kai whakatupu mo ui lelei. Ki he papa o tu i e hala, ki ngai whakatata o whakapipiki i he wharekoloa, o au pe ki he TV, leti o, pe mo mitia wha sosiale, ai tu uaki atu, ai mea kai o ku i kai whakatupu mo ui lelei. Ka ko mea tof pe eni, nā ne toho aki a e tokanga, talu me he keisi i hake.
Ko ki se ni ti kai hoa tā katoa lewa na ia te au. Na ngai aki ia, ke whakatau aki ai me akai, na ne toho aki ai tokanga. I he ngahi tu uaki na ku oslavia ki ai. I kai ko ia pe, na ne hanga o wesia a e ku whakakaukau, i he taimi na e te ki ai ke u whakapoto whiunga, ke u whai ai ngahi tu uni, lelei ki he ngahi me akai tokoni na e totonu ke u mau. Kua tok mahino kia te au i he ahoni, tā oku i kai ko hoku fo ui. Ka koe ngahi a takai na aku tupu hake ai, pia mo ngahi tu uaki taki hala, na aku whianga hangai whaka aho moia. Ko hono mo oni, oku lau i piliona ai paanga oku whakamoleki, ki hono tu uaki atu ai me akai oku i kai mo ui lelei. Pia tāne i ne i pē, ke tupu hake ai ki tamasi i, oku tau mau i hono ua, ai me akai oku i kai whakatupu mo ui lelei. Pea ko haile vai te tauhanga o tuku aki i. I he kei tupu hake foki, ko e ngahi mea tokon ko e ni, o ku i kai whatupu mo i lelei, ka i foki he ua, nai hoko ia ko hangahi mea ke whai aki ai whakapale, o hangau e lelei na ate lawai. I he aho ni. Pea mohono whakamanatu e tau teo ni manoa e koni stutone o Tonga. O kune whanguna ai ki tau tolu. Ki e whakakaukau, o e whakatawa tai nai me wesia tamaki. O e ngahi tuwaki, o kune taki halai ai tau tupu. Ho tau whonuani. I e tau lalakat ko eni ki he sentuli ua e koni stutone. Whatawange, e tokoni mai e eiki, pamo e kau whaitutu ni, ke whatuha ātakai me a tokoni, o to e maluange, mai hako tupo e whonua. Ka tau au sia ha Tonga, o to e mo uile leiange, mo fia foki. Tongatapu ki he Highnesses kalauni. Tupouto'a Ulukalala. Ako e whaafe whakalangirangi o ia hau. Oko watu e kore whakamore more. E tamsi Ulukalala. O lawe i o ma uloloa e ahau. Pea koe ngahi tala whakatapu na tala kakato mahalu tuo nima pe kuos tuon. Kau kore whakamore more kau hu whangatu he ngahi tala whakatapu kakato. Kau hangatonu peki he rea i he kakano whakapāpālangi koe uhi koe kau partner na nau tokoni he ngau e mahuinga koe ni. Toka mea ipe he feituona na e hu mai e mutua koe ni o whahoko whatongia i he ngau e polisi
na I te kiai ke ai ha security policy, national security policy. Na tau reacti pe ki ngahi fie mau, e ngahi whakalakalaka, mo e ngahi teknolosia fo'o. Ka koe uhi koe whekau, e mahuinga, o e malu e whonua, ne whelotoia i e ngahi partners, ke nau whengau e aki pa mo e police commissioner, mo e waa e national security. Ke raki whaihanga aue, ke troa apu, ha national security policy, kene tataki, ai whakahoko whatongia, o e pureanga o e ahau. It is my honor to stand before you today to launch Tonga's first national security policy. This is a historic milestone, setting a strategic course for a safer, more resilient, and united island kingdom. Today, the concept of security has evolved. It is no longer confined to traditional threats, but expanded to a broad spectrum of challenges, from climate change to cybercrime, organized crime, transnational crime, illicit drugs trafficking, to health emergency and social instability. This policy not only reflects that reality, but provide a comprehensive framework to navigate and mitigate the effects of those security risk dimensions. This policy is not merely a document to be ceremonially launched and then shelved. It is a living declaration of our national values and our commitment to peace, law and order, and the dignity of every Tongan citizen. This is a product of an extensive national consultations, and we have listened to our people. We have engaged across sectors. We have ensured that this policy reflects the voices and realities of Tongans, from our villages to our ministries, from our youth to our elders. This policy, or national security policy, journey, began 19 years ago. It aligns with our national commitment and our national development goals.
Our strategic security visions is structured around 3 pillars. First, safeguarding sovereignty by protecting our constitutions, institutions, borders, maritime domain, and cyberspace. Second, protecting our people's well-being by ensuring health, education, climate resilience, food security, land and energy security. Third, enabling a fit-for-purpose security environment by strengthening coordinations, information sharing, institutional capacity, and partnership to ensure an agile and responsive security system. Implementation will be guided by a National Security Action Plan. Security, our security, is not a function or task of the government alone, but it is a shared responsibility. I call upon every Tongan to embrace the theme of this policy, to uphold the well-being of Tonga through a dynamic and inclusive security framework that is grounded in our constitutions, the essence of our constitutions, and shaped by our values and entrusted to divine purpose. God and Tonga are my inheritance. I wish to express my deepest appreciations to all those who have contributed to the development of this policy. In particular, I acknowledge the generous support of the Government of Australia through the Pacific Security College, the Government of New Zealand through its Ministry of Foreign Affairs, and the United States Asia Pacific Center for Security Studies. To the members of the diplomatic corps, government ministry, department and agency, NGO, non-government organization, public enterprises, and the general public, thank you for your invaluable feedback and support. Lastly, I am also proud to acknowledge the commitment and hard work of the police commissioner and the police force, the expertise of our very own Tongan consultants that write up our national security policy. Job well done. In closing, I find it profoundly meaningful that this launch coincides with the 150th anniversary of our constitutions. This confluence of milestones feels far from accidental. It underscores
a deeper alignment of our national purpose. It brings to mind the insight of Albert Einstein, who noted that coincidence is God's way of remaining anonymous. In this spirit, we recognize and affirm the guiding hand or the invisible hand or the divine design in the conception and purpose of this national security policy. Ko i tufunga ai otua, ko ho tau ngao hieni. O hu tuai, ai ngāwe, ko ai ke fulelei. O hu hā whakakonga pe, ko uhi ke tau tui. Ko no a longa pe, kai toki hā kotoa a mui. Ko uwhie whakaosea ki pe kaweinga, o ku whakatalu ki ai oi wike kātoa ngani. Ko e ku whie aonga i he mateaki whonua. Ko e teunga ho tau pureanga ki he aho o e vai waka. Levere mai malanga. Kau te tau atu. O ko loto ke u whakawhei ai Police Commissioner e ne whakahoko atu ke whei tūna. Tamsi. Ulukalala. Ai National Polity Security copy. Koe foi I may now invite, not necessarily, the Police Commissioner to hand over the National Security Policy booklet. And that's the conclusions of this launching. Thank you. Mamalo atu. E la valere e launch. Ai polokalama mawinga koeni. Ma e whonua. Hota motahi. Ka more atu pe ngari mauloloa. Kai toi whewhe koe futeau tau ene te au ni manoa. Koni stuto ne. Ko tau kamatai no kātua ngā e honi. Mai pe mua ki whainga maarie. Ko kore whaka more atu. Ki e tahine Princess Kalauni. Ki ne whuaki mua e ngā ipare ko eni. O e wheauhi a honi. I e wheauhi a World Tei. Pea mua ngā ipare hoko atu ko eni. Whaka more pe tahine Princessi. Kai whuaki ke mua e ngā ipare ko eni. Whaka mawinga ke mawinga o e aho ko eni. Ko uraki me he waa e Food Division, Wheauhi, TikTok, World Food Day, tau tahana e mauia e siene, sore, o whanga. Wheauhi, TikTok, World Food Day, Fimi, whakakulupu, na e mauia he MOJ team me fuamotu. Wheauhi lau mau World Food Day, e mauia e moritoni vaitaki homa kere kao.
Whiawi tā posta e ka venga welfu tei, tau nima ki tau tāua, mau ia sosi wa foka tataka motonga. E ka whiawi tā posta e ka venga welfu tei tau tā tolu ki tau tā walu, mau ia liseri siu ulua walo loa. E ka whiawi hiwa e ka venga welfu tei, e mau ia e mamaloa site school. I e whiawi o e aho koeni, ngai whiawi e puf le rei taha, ko i ulaki ne mahanga e nisi trading, ya mo e Clover Federation. Ko i ua, Clover Federation. Ko i ua, ne mau ia e Riven Lane. Me ko e tolu, mau ia e Meriame tu i tupou o Houma. Me ko e toinga ngai whiawi o e honi hange ko mea nei whakahoko atu, tok whanongononga tia hele tio, te mau toki mau e mau tolu me i ofisi, putunga ngowe. Taina e princesi, ko taha koe ne Riven Lane, na iai pe mo e nau ngai whiawi ko e tokoni pe, ki e aho mau inga koe ni pe whingau aki o tau whai. Na iai nau porokalamo nei whakahoko e ahoni, pe i he ngahi whiawi whakakulupu, uluaki ne mau e hifo, hua na mau e mori mori, grupo e mori mori, tolu ko waini, wha ko tautai, ni maa ko e trowa, ono te mau pe e hifo, fitu mai grupo mori mori, walu ko waini, hiwa ko hasini, kataki mo ko hoko atu ai pe, hongo fulu ko atere, tātaha ko hasini ai pe mo tāua, ko toi atere pe, ko ngai pare ko niko misinikosi, palou, holanga, savolo, aonga pito ia ki uta. Ko whaka osi o ngai pare, pare ia e Clover Federation pe hange ko e mea ko whakawaki ai, ko ngai kopu whakawaki eni o mahu inga o pito i nau whingai mo i potunga ngowe. Ngai whiau ia e peretis mea rakoni, tu whanua whiunga mau mea matuaki, mau bea hoko mai a ngai wheri mariwaka ea, uluaki ko nehu sita i nafo o talafo o ua, ofa manu e whakai o perehake tolu loto ofa ma ui ui he ofa o waini. Ta koe whakaosi ko e pereti tisiri rei taha i mea tokoni, me i tahi ngā ahi e whaunga o i tonga i ono aho, uluaki ko nehu sita i nafo, talafo o ua au winse la tu ila, tolu ko nunia manu o nuku nuku. Kei whamaloa ta peke ngai kupu, ngai stakeholder ko eni, i nau whenga waki pa mo e potunga ngoe, mo di tonga, Farmer Plus, ko e Nisi Trading, Riven Lane, na mo Clover Federation, maloa pito taine, ka e taua mai e uta pe motahi, whamaloa atu, taua mai ke konga whakaosi, o tau ngā ue he aho koini, au tau whakawhi ia i Eki Minister me wā o e MTET o na polo kāpili e militoni lan mata keni whakahoko atu e rea whakamalo o e aho malo abito. Peke u whakatapu ki loto tatau bea mono takawhalu. Ko e pou a bea mo e pou māma en whanoa. Tapu ki e tolu whakahaolo whakaifotama vai pou pua. Ko e la ono en whanoa. Tapu ki e kukuwalu o loto tatau. Ko e whehuhu o wheina o Tonga. Whatapu atu ki he hama afu kei ato. Ka koe bua wakao e katoanga mamaloni. Tapu atu ki he tahine Princess Kalauni. Ka koe tala whatapu e ko ato i hono tala mo ka apui e ka mata ngā e tahi bo ota. Ke uhula tuai. Ka tuk pe mua ke wholatu si lau nonu Papuani.
Pea ke u whanawhana tu he vai o lo paanga o te furi. Ka ata ke u whasi e afo koula tui haa mō ngā. Ke whakakakato e whatongia, ko whai ke aisi o to whakaangiangi. Ka iai a he o la kahala, ko e tala noa o la ia e hia i whanakawa. O ko tomoa tuku ha whakawhetai mo whakamalo, ki he o tua mafi, he tofa hala le lei, o ne lolo e whitaa o e halafono ngā. Pea ne whakaalo maari ho tau hala kai tufa ene o wha, pea a tau tolu ai ahoni. O ku tau kei pata bei lato. Tau whakamooni ko ene alo o wha, o ku inasia ia wharelahi. Pea tau lavenga monu ai he aho whakakoloani. O kei tuha pe ka lofia maa, pea moe atamai matala. Ai mai moa a whalelahi, ko e hoata anga pe ia o e umata. Ko hai tene lava ke whatu ke maau, pea whakaau tatau, o ku tau kei haka pehelang kua tau. Isa he mai moa aola e ulaki kua ngā, ae ni kua tau whakamanatua he ahoni ai tau e te au, ni mangofulu malo ai konistu tone. Ko e taulahi ko ne whaalute ai Tonga o ne whakamalu. Pea ko hoko ia ko e pulupulu ke malu ai hono whonua he taau. Ko whotu ai hono kaweinga fisi bua. Ko e ku fie aonga i he matiaki whonua. Ko e teunga ho taupureanga i aho e wa i waka. Ko hai au ke u aua ai aho mono angai. Te ku tala noa pe ki ai a kawe inga i he uho o e aho mohono koloa. Whaafi whalang langi. Ko e ahoni o ku pore pe a lau kauwhare lawa e tonga kotoa. I ono whamanatu e tau e te au ni mangofulu e ko nistu tone. Ma ko hono tumu aki e kune whake e tau a tā ina ki hono kakai i he malumalu e lao tonga. Ko e whakamanatua e tau e te au ni mangofulu malo e ko nistu tone, o kune whakaho ata mai e mau luta anga, o nofo e whonua, mo ne whelawe i patonu, mo e wha i kawe i koula. Ai whakaapa, tau hi wahaa, mamahi i mea pe mo e loto tō. E kei pore, ai tonga kotoa he ku kei hoko ia ko e pouturiki ke ne puke, a fufula pe a kuku kaunaka. Ai mau luta anga e nofo ai tonga i o whanua he ahoni. Ki e paa ngangalu. I ahoni o ku tau whamanatua ai e aho whakamamani lahi o e mea toko ni. Mono kaweinga. I e taimita tau o ku tau kamatai e polo kalamani ki ono tau fio e fusi sino. Ku whanga he whakatapu. I e whaunga o e tau mau mea toko ni. Ko ngahi polo kalama ngā weni o ku whakatau mu aia ki ono pātolo aki. O mo ule lei mai tonga. Watulo watu. Utamutahi. Kai wha watu e wha malo tuani. I he loto ku whonu i he honga ia mo oni. I he tama pirinis kalau ni Tupouto'a Ulukalala. I ho lau maari e lei. Mo o riulalo ka ke mea mai. Whakalangi. Mawahe ai mai mua whari ari ngoue. O e tau koeni. Kalae ko iahe no pāpani. E koe mai moa pēni atu pou. O kei lau mata pē ulu whanua. Mea viringe e fukai pangai. Kei kai meri e pēn man mai vai e whangau tai lulu tai. Whatulo watu kai hawa tai pē e whakamalo. Ke ngahi tokoni paanga mo e koloa. Ne whakai via aki a langa whanua tonga i ngauwe. Tau tai. Taki mamata. Me se whakatau aki. Ahoni o ku pore a tonga. I ngahi tokoni kotoa o ku whakahoko he pure anga tonga. I ngahi sektoa langa wha ekonomika o tonga. Ta kuai e fie lahi. E pare mea tonga. I taki ama ku ke whai. I would like to take this opportunity to acknowledge and convey our huge gratitude
to all the enabling key assistance from the government of Tonga and the support from the government of Australia, New Zealand, Japan, Great Britain, and also from international agencies of the United Nations Food and Agricultural Organization, World Health Organization, Pacific Community, and other donors to the recovery of food security and livelihood via agriculture, fisheries, tourism, and trade for Tonga. The success of today's event, as you have observed, is due largely to all your endless assistance and support, and I do thank you. Uta motahi wha more mua ka wha watu, me wha malo koe ni ki he kau whi auhi o e aho, ki he kau wha o tō ka ngā, ka pehe ki he kau whi whine o whare hanga, a kau tau tai o ngā tai, me kau taki mamata, ka au mai kau whau koloa whakaloto whanua, mo e whewhakatau aki. Ka whonga te whakamalo lahi ki he langa whanua o whakahoko. Koe kua tau whanua he ahoni, moni e laua himi, ka malu aki ha ao, o e tua tamaki. Ko pau ge whai pē, pia tō, koe koto tāpu aki. Tau ngawe, tangata ngawe, he oku hau ai pō, o ai whakahau e, o ai malolo. Ko ia i tātai whanua mo i whewhinei whanua Tonga, ko i ka hau e whanua, o ki hota au whinimape, ke tau ngāu e whakataha mo huwhia, ke kau mai alangi, ke maa ai whanonga au whai, ke kei lā koe whie, ke moni monua i pēr pore atu pou, lewa e whakauha, kau tatau atu. Uta mo tahi. E tahi ngai mea nei hanga o inspire ai luak wha ke whatu e tau koristu tōne. Ko ine haere ki sene Australia he tawalu ni matolu. Pea koe ngahi mea koe na e a whio kia e tama i anga e whakalere ngai pure anga whakakaraka na ne whaamu ke ina sia no ki whanua. Pena e kau e mea na e toka no whina ngalo. He le mamata, he ne a whio ki a whanua tū maari ka kuiai pē kakaia o kuna kuwhia kaia. Homeless people. Pea na e pau ki hono whina ngalo, kono whanua, he kai ke aha ka kai pehe. Pea koutu koe, tokanga koe ni ukwhai he potu ngāo e ngoue, pea moe whakaraka, ke mahina o mā kona e whanua, pea kai ke aha ka kai, o homeless. Ka koe tokanga koe ni ukwhai mai koe he potu ngāo e mo ui, neongo tau mā kona. Ka pāka ke tau tokanga ke tau mā kona, e lahe ngāhi apia e fatherless, mo motherless, ko hui ngā koe fulahi i tau mau, ai mea tokoni. Ko whatongia ke whai e lotu tuku. Ka kou whamarola he atu, tama plinis karauni, ka umai pare mia. Ko hoa ki minista, ko te mui holo e ngahi porokarama. Ko hoa ki minista au nau whai e ngahi whamalo. Ko whamalo la. Ngahi malanga le rei u nau whai. Ko pehe koe nau malanga u whai whare area pe. Ako nau malanga le rei he ngahi wheitu. Ia ko wamanaki pe u nau malanga le rei pe i he ngahi whare loto. Ko ngahi himi u nau ngau e aki mea wheunga mo hoa maari e.
mo ngahi whekau o nau tuku mai. O whātu ka mōtoro, ka minista, pare mea ma mo i pure anga mo i tampri nisi karau ni. I ngā au e mo whai, hono tataki ake o tau ki whanuan. Toro nge au i wanga furu maa whae whorofora hi mi. Lau he maranga ko tau wespe ta. Lau he maranga i tohi nāne whai wahe aho ke ngā au e kakai. Aho ke moui, aho ke pekia. Koe aho ke mamahi pia toku fia fia. Koe ni ke tō tau, ka tau tupea mui. Whamaro atu e ki whaikuna e kātongani. Tāpua ke tama Princess Karauni, kau mai Princess Karauni. Tāpua ki mai kau Minista, Premier, pia moe pureanga Tonga. Tāpua ke kau whaafi kotoa pe. Te pū tāpua ki. Nau tolu wongosia me tōkanga, wharehanga, mō ngātai, mo kau whakakalaka. O ngā au e whaekonomika ha mau whanuani. Tā pōki mai ki mau tolu kotoa pē, pa whatutu ki mau tolu he merino, moe alofa aia whiona. Ua whae tamai, moe alo, moe lau maari e maa oni, amen. Kato ia ai whamafola whahangatonu me he malasi poti hako maalunga Tonga. Ka koe whare ari ngoue ki whare ari ngoue sii pe whuki fua o e whonua kau whatahaki ai pe mga mea mo ui o seni pe whuki ngai koloa whakatupu paanga i he whonua whakaloto whonua pe mga koloa ko i au ngau ki he taki mamata. Koe hoatania me atu ai whakawhe whalanglangi tama Princess Kalauni Princess Tupouto'a Ulukalala pe ke tahine Princess Sinaitakala pe ke kau whawhe whalanglangi hono katoa malawa o whakakoloa ai whianga e honi pe a i e hoani koloa ia e Ekmista ka ma e potungau e ngoue me toni mo va tata e ngahi proklamo to ko whakoloa ki i he ahoni. Whanga to be mo whakawhiki ka kai o e whonua o ko ata ai o ko ata ai whakari arini ki mo mea mai o wakai ki ai e whoki ki hanga koloa e ala whakatau ai pe i he whiwhini. Pea kai ngā tahi, motoro ko ia i he ngā
ai whatongia ke mo tō moi mai ki tau whamafola koe whamafola whangatonu koe whakari ari ngō e sii I he vai whanua Tongatapu I he fua o whanua ka ma ai mea mo ui o senina whamalo lai whaki potu ngāue potu ngāue ka ma mea tokoni mo I wātata mea ngāue aki tau radio walfit poini mai whaema pe ki tau live stream I he BroadCom FM 7.5 broadcasting mo tau YouTube ke whaka hoka tuai ai whamawhorani. Whamalo ia o kau hoa ngawe he hoani. Sia te tana tohi ono toka ngai tau radio. Ia Tupouto'a tana ki ngahi ata watu he tau live stream o tau YouTube. Whamalo ia whoki apita takafua. Toka ngai ngahi mea whaita wau whirisonu whinanga nofo. Whaambia ku waulele ia tike ngahi loto whare kotoa. Malo abita mo mea mai ka mo mea.